इमरान इमरान अरे हम बेदा बया बया वालेकुम सलाम شكرا سي ده برابر بطور شو شيء يا خوش تشيا مهارة ولا بكرة صدقوني كنت اشياء يعني ايه اذا اذا وات كبري وات مطرق عندك ताकून हेच परेशान मबे ची रावे जके रावे اصلا جكا اصلا جك مطرق ترين انجن اذا چا ترمسان اذا چا ترى مطرق अरे बطور شو شيء اصلا तो बोलना दर ما اعرف انا شركه قاسم اسيا شو شو كده صار خانه شو قاسم جو سمكه पर دومي مطرق ما رخ خوش यार وش ما اخر بيساعد تمام مره هذه كان كامل خاموش है خاموش पर جك ما كنت ديت وقت مطرق عادي تشي ابغى كل مطرق ما تعمير كنا كل مطرق تعمير كنا انا ما تعرف بجان شهر جايه كم شهر قيمه من حساب كان اصلا ما कुछ परेशान है मां असला जिगर तो उन संगत करने में मार करने गया था हम उधर उधर मन तामीर बताए से काम मालूम पड़ गया से अनि मुश्तरी कहते के पर शुमार करेंगे दास्तार मगर नीरू याद कही गए मैंने उस्ताद है ये मामला कर रहे तो हम दे सब क्या होते हां उधर मैं तामीर का आया बोले तामीर का फार करने का वो जी बरे उधर मैं अच्छे का मौत सिफारिश करना मुश्किल है दरो तो आमिल तामीर कीमत चोन का मान तो साने वत पास आ रहा था चोन का कीमत चोन का है वसा यार खबर खुश है मैं फरूश का नीरू याद का या था कि ये पता पाके इख्तिसादी वो यानी तमाम मर्दों वास्ते बराबर है यानी इस परेशान मैं क्या हुआ ये जेंस गिराने फिर कीमत रूस कीमत दोस्ते जहां अरसान थे ये पाके इख्तिसादी कामिल की मतलब सेफ का सर हट के नहीं कामिल किताब असल नो के कने बराबर इस परेशान में बैठ के समय फुल लिंक चुकना है इंच इस परेशान ना उधर रहा कीमत पीछे संगत कामिल की सिफारिश करना मैं सिफारिश पे का यार मुश्किल है रईस के उधर सिट करेगा मेरे यार वाला तो ठीक है तो प्रोमो भी हां बे سلام علیکم خسته شکواسی سلامتی استاد من این رفیق من داشت میگفت جایی خب دیدم موتورش خراب خودش گفت بعد دنبال تعمیر موتور من گفتم یه پاک اقتصادی داری توضیح میدی پاک اقتصادی رو چجوریه خوش اومدی باشه موتور مشکلش چیه انجینی میخوای درست کنی یا ظاهری كل موتور میخوام درست کنم صفر تا صدش بعد دیگه اصلا خسته شدم خیلی خوب جایی اومدی ما اینجا به مدت یک ماه یه پاک اقتصادی گذاشتیم صفر تا صد یعنی کوچکترین پیچش تا برو سلند و انجینی و صندلی هر چی بگی ما اینجا کمترین قیمت یعنی قیمت خرید واسط میزنیم کامل ها قیمتش کامل یعنی شما بگو با کوچکترین پیچ تا بزرگترین قیمتش ما قیمت اقتصادی قیمتش عالیه قیمت اقتصادی قیمت نگاه ما قیمت یعنی قیمت خریدمون رو میزنیم فقط قیمت کرایه رو ازت میگیریم یعنی آنچنان سودی نداریم ما اینجا نهایتاً 5% تا 8% ازتون سود میگیریم آخر سر هم بهتون فاکتور میدیم میتونیم به جای قیمت بگیرید مقایسه کنیم ببین بالاتره یا پایین‌تره چرا عمران چه جاگه بهتر نرسی چه پاک اقتصادی من استاد در معرفی کنم چون کاری باره پول ما مثلا گوشه اقتصادی یعنی چی نه یعنی حساب واسه دیگه نه حسابش نقدیه بله با این شرایط وضعیت دلار و این دلار 126 تومانی الان خود عمده فروشا هم به مایی که مثلا داریم ازشون 500 600 میلیون خرید میکنیم نقدی دارن به ما خرید فروش میکنن مشکل نیست به صرفه عمران جان یعنی پاک اقتصادی یعنی مثلا بازار تو پاک همین طرف فاکتور زده تری قیمت نرسید بسیار مشکل نیست مشکل قربان من مشکل نیست نوٹی منا بڑا جلدی من پاس ساکن تو شیئر کرتے رہو گے تو تمہیں وہ اوکے کرنے کارن میں شب آقا نمیشه فردا تا نگاه ما خودمون استادم داریم اینجا یه مغازه روبروی یه مغازه بغلی شما خودتون میشه ما کار میکنیم حالا بستگی داره به خودتون ما همین الان جنس به شما میدیم وقت با تو بیت باند برندی برابر مشکل نه مشکل تو فردا میاد دنبال بهتره دیگه گوش کن باند رو تو قاعده یا قائم مشکل نه باش قربانت من برم دنبال